haki sunpost na malalinyo ka motion road kadai ka way niki constituency ka basa din hadu katata haki liang baro Henry na dubu ba Methodist Dakar ula shajiet ko muameli ki kampen roy ki latut haman la ki shnong haka jingle jurep jong nong thok khobor jong mau phari ki shnong haka te ko constituency la yo panya kando bat ki pai pa nong shong shnong bat ki riu rang ba jong kathan haka ba ki la pen pau ka jing tu jong ki kampen roy kadai namar ka jing tre shitom bat ka jing tre hok jong nomi khaman uba perik so lingdo uwe ni ki riu rang ba kathan uloong balada yanu jor ki kampen roy ka motion road constituency kampat jio nomi khaman ubala banle kumbale uniu nongmi khamat ba menta ulong ru balada ki paipa jong ka motion road ki kwa ba constituency kan long kiu hakli liang baro ki day ban ailat biang yu new MLA ba menta sasisien khnang ba unla pan pendap ye ki kam baro ba ki paipa ki angnut ban yo tungin ngap ka ka ba utei urang ba udon ban ong Tok polisi bun ba ya ka jing plak por jo phi ban ya kendu tak si bat nga hang ne te ngapoi hang ne ja po sinong jong phi ban persiang ban kendu re ki rong ba ban yu tip ha ka ba dai bat kampun roy ki ba MLA bam ta ja motion road la persiang ka bala ban le nam tak jim toy pai ba ta kat kum ka jing lap jong phi kum ki rong ba ka jing ya per jong ki kampun roy ha kisne bala dapat ha kanika kanti bamanta ta kuble warit ngau ba kwa la ban ya kedu ya pi bat we perlok ho ta en bok atas ngai pi wan man kedu te ya tang kele ong pi warit ka tha ong ji ong lap ong na ki san post nem ki bola le jong ki we ki MLA nadu ba jidang en ham kamau tangkot hadu bakla wan hakerten jong kamau tenro te kata uji onga hapo jong kane kamau tenro konstitusi ki san post nem ki bola de jong ki we ki MLA bat ki lais nem jong ne MLA bakata ki la maila ki mate jong ne MLA bukata ubadang tre tat lais nem te kamtam nan chi ne po jong ke area sendiri nadu kapor jong uba red waiting jila pa upgrade ya kan nei ka sop sentar jaka PHC te hakte ya por kamut na kaliang jong ka health department leng ba jong ba he morning bat leng ba jong doktor bu en siaw ha riang do kila kubur bat kila le yata kila wan ban cir ban sorbe jaka ba lada pico jaka na kalian jong ka departemen kala de bala idot kam yata te por ngembut kila thot jaka bat kila cok jaka kidaka jing yang monlang jong doktor bucir jong karian do ubah morning hati por ubang bat nan u inspektor ne nan u wayel ti long supervisor terlai arab ya ti ban biang ikut isla hadu ngas lacok ka approval sorka te leng hak te kisnem kate ka skim karet ban pentre ya te ki ong te ka ne karet te hap hap estimate piang penhet upgrade piang kenang bakamai he te por na kaliang ongki kan neki area sendiri ki menjur ya ta nomor pada karet bang supun trei kesak eno mentoy ya te lap no bakut wan no da kawai ke election te hak te ka election kabu wan te por gemut rem no barit waiting job no bana jikor hakor jong bana jikor cila bercang ban ong ban ya cirlem ya te ka hospital ong cinte ya senduli na liang uju umut ucim kiare ban han kapor jong bana jikur kajak no sendon te
Hakan ni kapor kabala job no sa ubarit Methodius. Ciong ye jus ngubha pi barit cirlem yang nei kalong let no ba chamrat. Nakaliang jong une UMLA bokata mut uchim kia. Bat ulahab ban pak ban penpiang na dong hadong ikut Islam na du busdang. Hadu ba kasorkar kalak penbena. Ba kane ka sop sentar senduli kelak kelano syakat PHC. Tegi sengeu ba ngidon pok hadu kata-kata na kane ke ria ke jongci ba cila cok ia kane ke ba kam don kam nak mentang kajing ko jingkia ni nang senong ki ba pun na kane ke ria jongci. Ba ne UMLA on ci kata ha danan ya ci ne senduli ya kamadan ulak warak lengma jong UMLA hapor balong minister jong u ba sakliar te lok pencok yan ni te ha hong ne win ju bnei kata kemud lak pentre yan ni satat bandep bantik ya kendel tarai da sa lais ngi sau ngi bantik ya kendel sa kapinising badye ki we on don't come kat ka ordar ke balo ordar jong ka sport departemen te chikerman ba kan ni kebudai kong chin nei kindep ba ndap ye hom nei sunam te tachir nan sio po hasentar jong karyang do headquarter jong karyang do kate kematan te wacir la penbiang kabu ang not jong pajba jong constituency hane por jong ne UMLA bo mentar mut ulak ban pun urlong e wong kwa pajba bubon pulang dan adu ki skol adu kin hospital ki surok uci mencwa ya surok kabudai hamenya adu bu hau arajar kat lai kinong menyar te ki ong ba feri kelada PA kan pas ne jaka uci lada kin penjob pi kata lada picore ne surok banwan te era nomor cepan rada pi job ba repeating hati por kemudian surok lari ban le ya nomor una position lari ban pun urlong ya surok la siang rahap menyat te golong kong sudut nong hadu kata-kata Rei menecis ni an bok bo hapor bu job barit Methodius. Ya tei kong ang not jong ki nong chong chnong. Mas ong but bla ban pendep. Kata pi kong sir don kam kong sir tenat no UMLA bu kata. Te cir ya surak mong Kati kisnem ki bu la jenjar na do por bu dakan hanong stone constituency. Hadu bola wan hap no ha kamo cenrut konstitusi. Neretak hakane por jong ne UMLA bo menta. Jibu la menteri kamnya te wot bat ngakermen bakan sak dep no. Te haung sengau nga. Une UMLA bo kata kebut la ban le cibon ki ya barok tak hakine ki license ki bola dep. Te banga kermen basta kine ki arsnem ki badang sa un sa nang bang pendep ki ya baro te haung ji nga kamut ngaking basan nem te kan long ka ba ban pendep ya baro ki ong kuat jong ki nong sna te haung ji nga kamut menai sans nem kapten undu watre Tela da cincok biang sak sans nem kamu pajba jong kamu cenrut ngatarai ba udut kam erat bandang ot ye surok udut kam erat bandang ot ye hospital bandang ot ye kiwe jong udut kam jong konstitusi la da ucok biang nga ong bakal biang kalau ya hap kedang bat kiwe di konstitusi di bahasa teh uji nga umur kita fi baret ki ong ji ong toy mat ka ong kuat bala le mom no hau arajar aku prang mu ne UMLA mental lah kumno un tande pan wan ya nang ba ki ya baro
Sansnem de kalau ke ba mak sebenarnya. Wat lo da ulat tre tom kat ne ulat pun urlong tang gini lai senam. Dan nga cubu kata bola lem no ha. Cipos nem te kamu cenderung telah kajuk arti konstitusi so. Te kita baret kong ji onga. Te kublai baret to kublai sibon phi baro te kamut ba nakaliang jong phi kom kirang ba phi dak sodon kam man penjob yang inu MLA hajar pupra nakaliang onga te ngada angnut ba lakum no hau arajar pupra udai pandang Jogja. Lada uni ki nong chong chnong jong kamau chenrut constituency ngi kan pai kom yang uni UMLA ubara tre khok ubara tre citom na kam ta jong upai ba kamut buci de raki bro cila de kisnya kau jiong ah tepat ngangek ba ki bro mo chong mat sa po jong mo chenrut ki de ki bola nang las tapi ki de re ki be pat ngakerben ba barok kin dan kong jiong nan kam sim kong sio ngabare te ngakerben skam ba abah cila yang nang ya start te ciak ba ya karoi kapar dere ya karno kong duno dengan kermen bahwa ada jalan pupra undang wan ya